Ania La Ketdin. Ni, umadanin ti founding anniversary ti pagadalan nyo, precious anak ko. Wan nga ron, nana. Wan gayam, ag intermission number ka. Kuna may di na minsan nga daw. Wan, nanang. Isumat nga min timbaga ni Ma'am Ellen. Agkantaak ka no founding anniversary. Katuan anya ngay ti kantaam no bilang anak ko. Hero. Original by Mariah Carey, nanang. Ha? Sigurado ka? Ka ba alam akan taon day jay? Naku, basic, nanang. Kan maysa, kinantak day jay ija barangay hall, idi barangay fiesta. Saan ka di? Sa bagay matkit di Kat ala praktisam lata na imbag tapno makantam iti husto no ag intermission ka. Wan, nanang. Agpraktisak ka na imbag. Nasaya at no kasta anak ko. Agpraktis ka na imbag, taigatangan ka iti baro a sandal ken dress nga usaram nga agkanta. Talaga? Wen anak ko, isu asay-saya atem ti agkanta. Anak ay madayta imot mo, anak ka eco bag, mare. Ha? Ay kwa, sandal ken dress daytoy mare. Sandal ken dress? Apay, mga naka iti bunyag. Si kakit di mo't, saan mo't mare? Usaron ni Precious daytoy nga agkanta ija school da no founding anniversary. Ay, kaya man niya. Talaga mo't a proud parent ka, kumare. Ay katuan amare. Suportibak at talaga iti anak ko. Nang runa iti panagkankanta na. So, bilibak iti kinasupportive mo, iti anak mo, mare. Saan nga min nga amin anagan kakastada iti anak da. Ha? Ang namin nagiti daduma dita ang pabaya, anagan na. Makaamu iti anak da. Sa anak kakastaan niya. Mapantantukit DJ school da no Monday, mare. Ilibre ka iti foods. Intabuyaan ti panagkanta ni Precious. Hero ka no, by Mariah Carey ka no, ti kantaan na. Wow! Dayta ka man, mare. O, wena, umayak mo, umay. Dagasanak to diti balay, ta oras sa anak ka mang lukat iti salon ko ito Lunes. Awan papanam no Monday, mare. Apay mare, ada ka di iyawis mo kanya. Mapantay yung school. Ag intermission number ka ni Precious. Ti anak ni Mari Aiza. Ha? Oho, no kaya't iyo ti mapan kayo laeng. Ha? Kunamla no asino at talentado ti anak ni Mari Aiza. Kasta una e panangipan-panakkel na iti anak na. Si kakit dimot, mare. Siyempre, proud mat ay anak na. Oho, ado ti mas nalalaing nga agkantangem iti anak na. Aniya? Kadaag sao nga min ti tattaw ket talentado kano ti anak ni Aiza. Akas ta unay met aragsak na. Mamati met ti loko. Mare. Diyak kaya ti mapanagbuya, mare. Da kayo latan. Sigurado ang madadael laeng ti mood ko ijay. Nay, apa yan nagawin ka pala ang sikapan niyan? Ha? Di ka pala inawit dagiti kawis mo, taragyan ka ni Jisugalan. Pangaasim man, Baldo. Saan ka asuman na, oh? Aywan. Rabiin. Kamapay nga awan pay ni Janjan. Diyaga mo, no apay nga awan pa'y ti anak ta. Sigurado nga addamanan na pananda ka dagiti kabarkada na. Anya? Imbes nga sikasmum kumamat dagiti maasikaso diti balay. Saan mat? Tagmalmalam ka nga da Jisugalan. Tong its, kas kada bingo titugtugawam. Anya La Ketdin panyang. Suman na, oh. Sagad naglaing kang agdilaw iti anak ti Sabali. Kanayon mo adilawan ti anak ni Aiza. Ngam ti anak mo, saan mo mat nga ron ta maasikaso? Kan saan mo pa'y amay suro?
Apay nga itakalaang si ka dyan. Rabiin! Adala na panan minanang, kaduak na giti kabarkada. Anya? Amangan no saan ka manan asimrek iti pagadalan? Simre kakmat na, Ania La Ketdin. Inton kwan, addan to manan yawag da basol mo, makitam. Dapan yan. Awan, tinasaya na pagbalbaliwan ti anak mo. Nupasigla nga unget ti aramidem. Anya? Manumot tinadaras nga impayab na kay pagadalan. Gapoy tiyang duduma ang case ni Janjan. Itikas na kumaan na pasamak. Kanayon mo kumamay tamapan kumustaan ti records na. Ha? Bes kumakasta ti aramidem, saan mo? Ta busy kay ti kasusugal mo. Isong awan babasulam, no apay nga ado ti mangibaga at tarantado ti anak mo. Apay akas tamo tan ti bagbaga day di apanyang mare. Ay, amumutanipan niyang mare. Sipot pa, kat karurod na dagiti ma-appreciate no aming. Ha? No mabaling namin, ti anak na lakuma, ti appresyaran ti tatao. Anya? Wan man, ngam awan. Anya ngay kumata-appresyaran ti tatao, iti anak na, kat awan man. Mare, saan kumot ang mapanbagbagaan dagiti tattao tapno appresyaran ti anak ko? No di kat isudang mati ko sa amang ibagbaga at talentado ni Precious nga anak ko. Katalentado mo ta talaga ni Precious. Nalay nga kanta. Agsala pa, ikan nalay nga academics. Iso ka na yun, ti pambato ti school na the contested activities. Day tamo ti pagyamyamanak unay mare. Ngam apay day di apanyang. Takas taunay asakit tinakam na. Nukas day nga ibagbagada at talentado ka no ti anak ko. Ay na, palalalay dyan, mare. No talentado ti anak mo, tarantado mo't ngamin ti anak na. Ha! Ania La Ketdin! Ay na, nagadong mo tanti nag-post iti Facebook iti video managkanta anak ko. Wan nga rod nana. Adapay nakitak a 100k views ang nag-post lang idi rabii. Ado a talaga ti maayatan ken narayaw iti panagkantam anak ko. Nana, ti video nga impost ni Auntie Abby, nag-comment mat ni Auntie Panyang itinagalas. Ha? Apay, adda ayat in comment na anak ko. Kat no nagdadakkel pa'y a letra, ti panangi comment na ako nana. Feeling talentado nga anak ti kaaruba. Agasam man dayta. Aniya? Ay na yun apanyang aya. Anya nga tayo ti parikot na. Amangan no kayat namat nga agbalin at talentado ti anak na. Adamot siguro ti talent ni Janjan nga anak na. Isuna laeng, tasan ang matulungan ni Panyang amang discover. Gaputa ka namin mo't abisi iti panagsugsugal na. Una yun. Manon adaras anak aswan ni Janjan ija school iti bullying. Gapu iti kinatarantado na. Tasaan kat nga rod ama isuro ti inana. Isu nga imbes ko nga agbalin at talentado ti anak na. Saan? Tatarantado mo't nga rod. Ania La Ketdin? Sikamat mare. Apay akas di tinapan mo income comment kadag iti video sa impost iti tao a kanta ni Precious. Taapay mare. Ada parikot mo? Sigagit di man. No saan ka amayatan, iti pa nagkankanta ti anak ni Aisa. Agulay magkakumalatan. Anya? Sana kas na agkong-comment kayo ti sana nasaya. Isu nga ron ti kayat ko nga i-comment. Apay nga men. Di ka di makadlaw? Nga iti mano aribo ang mga pa-appreciate iti kanta ni Precious kat may samlang a basher na. Ha? Apal mo lang amin dayta, mare. Talentado amin ta anak ni Aisa. Naglay nga kanta. Ngam ti anak mo, kanayon mat nga at the case na iti bullying kapo iti kinatarantado na.
Mare, No sika ko mga inana, kat sika ti mang bagbaga mga isuro ken kwan iti nasayaat, paring dingken na ka. Ngam, saan man? Tabi sika ngamin, iti sugal. Kas kadaan niya dita. Iso ano makitam ti anak ti daddo mga apresyarin ti tao. Agsakit pa tinake mo. Salbang kakidi. Nagsapaan pa lang. Alas 7 pa lang, ngam nakarubat ka na mapanmanin agsugal. Ang nalakit dinayapan niyang. apay aya. Anyaya ti parigot mo. Di ka pa yan makaasikaso dito balay. Una yan, ti kasta nga aramid mo. Anya? Di pa nagadal ni Janjan, di ka pa kumustaan. Uray saan kan amapan iji sugalan ita, tamapan ka iji pagadalan. Tapay ijay lakay. Ada nga minimawag kanya kay dirabi. Papaayabanda tinaganak ni Janjan. Ada ka naman ang dinanog na classmate na. Ay na. Ti awanan bain nga ubing. Nalabasan apa nang ibabain na itinaganak na. Kanayon lang ta nakasta. Kahit, anyangay nga raon. Umunay ti amin. Sika nga ina ti akin basol no maminsan. Di ka pa may suro ti anak mo. Bisi ka una iti panagsugsugal mo. Isa kas taunay mo ti kinatarantado ti kakaisuna nga anak mo. Anyalakit din. No adda basol ko. Adamot basol ti maestra ni Janjan. Anya, tapay manan nga dabasol ti mistrana. Wana, nasaan na asuruan nga husto dagiti estudyante na. Anya lakit din. Anya nga minun tinagan ti teacher mo, anak ko. Ha? Apay na nang? Ha! Siyak man ti mapan makisarita ken kwa na inton bigat. Ha? Adamat lang basol na. No apay akanayon amay pan ka iti guidance counselor. Saan sigurong agisursuro iti nasaya at iso akasta. Nagawa na talaga apail mo si Kapanyang. Anya? Isarsarak mo lang na itabagim iti pakaibabay nam. Sikat ipabasulan na iti kasta nga aramid na ita anak mo. Iti kinatarantado na. Saan mo pabasulan ti mistrana no di mo kaya ti may babain? Pangaasim man, Baldo. Saan ka makibibiyang iti plan-plan wag nga ramidan? Maawatam. Ala, aramidam no nyaman na ita. Nakitaak man no asino ti may babain. Nyalakit din. Ay, napunwanak mo tan iti day Japan yang mare. Suguda, medyo balay datan kakitumpain Ha? Oray siya ka makabasbasa ka dagiti comment na iti videos tanak mo. Kat marurudak matkat. Awan mo ti basol ti anak ko kan kuana. Ngam no apay akas ti reaction na iti amin a videos ni Precious. Mapan na pa ibagbaga up feeling talentado ka no ti anak ko. Ay. No siyak ti si kamare. Para manaklay jay, ha? Marwan mo baybay amday jay. Addan tumare. Amin a panagan-anos kat adda pagpatinggaan na. Ay na mare, isardeng mo, anti pa nagkom-comment mo iti videos ta anak ni Aisa. Ne? Apay apasardengan na kat isong araw ti kayat ko nga i-comment. Anya? Kan maysa, pudnumot a feeling talentado ti anak na. Kunamla no asino akalala ingan ngagkanta. In short, apal mo lang day tamare. Timangkan nga apal. Anya? Naapal ka lang. Kaputa talentado ti anak na. Idinto ta ti anak mo kakaisuna. Tarantado ba? Kabaliktad. Anya kadiday ta nga ibagbagam si kabakla. Punto ti pagpagakan niya. Tarantado ti anak mo. Pasigla pa kay babay ng tisang sangpet na iti balayo.
ngam ti anak ni Aisa. Wow! Appreciation ti ado at at tao. Anya, nabainan kalagat nga ro, itimbagakin ka rin bakla. Puno, timbaganakin ka. Apal mula ang dayta iti anak ni Aisa. Iso akanayon mo nga ibaga a feeling talentado ti anak na, gaputa ti anak ta ket tarantado mo. Anya? Tarantado, kaputa pulo sa di mo maisuro iti nasaya at asursuro. Nagitusto ko mamatan Nagadumang nga imbaga mo. Makumikom ka nga una iti sugal. Sa pulos nga 1 oras mo iti anak mo. Anya? Apay, saan ka kadi amabain at unggal mapan ka iti pagadalan ket gapulang iti kinatarantado ti anak mo? Kanayon nga dakes na iti bullying. Nakababain day ta. Tinaganak ti umuna a panunutan ti tattao. Ala, huston! Naglaing ka nga umapan iti anak ti daduma. Iso at ti anak mo, isurumbot ko ma. Kung naklakit din no asino ti masabat ko, si kamot gaya maripanyang. Ha? Siguro nagapu ka di eskwela niya. Nadamag ko ngamin nga ada kano ti baro a case ti bullying di pagadalan. Kat ti anak mo kano, ti numero 1 a pangulo. Mare. Apay, saan ka kadi ang bain iti kasta? Popular mo ti anak mo, gapu iti kinatarantado na. Ay, day tangarod, Mare. Imbes ngamin at tutukam ti anak mo, ngam saan mat? Gapu tabi si kauna iti kasusugal mo. Anya lakit din. Dilawom ti anak ko. Ibagampay a feeling talentado. Kat ti anak mo ngay kumamat, tarantado. Gapo iti kina-irresponsable tinaganak kasta ka di? Saan kumamot akasta, Mare? Kami ti oras kan atensyon ti anak mo. Isurom iti nasayaat, barang iti daytang aramidam. Kat madiskubre na mo ti talent na. Tapno iti kinatarantado na. Kat masukatan mo iti talentado. Tapno saan lang aday ta umapapal iti padam at tao tir aramidam? Nalakit din. Ikariklakay, manipod ita. Starda nga kung ti mapanagsugal. Ha? Tutukak ti anak ta. Barang may surok pa'y iti husto ti amin nga aramiden na. Anya, Husto ni Aisa iti imbaga na kanyak lakay. Tapno sa anak nga umapapal iti anak na talentado, suruwak mo ti anak ta. Tapno saan lang a famous gapo iti kinatarantado na. nasaya at napanunot mo na itapan niyang. No idi pa'y kumakat inaramid mo na itan, nasaya at kuma. Ay, ikariklakay. Ipamaysa akong ti oras ko iti anak ta. Mabaabain ako nga karasuble iti pagadalan. Gapulaang iti agduduma abasol ti anak ta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin, insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo ti may samaling nga istorya, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Gamsak pa'y napapagayam, kablaawan tayo mampay tinaragsak a panagdengdengeg da dita Chulipa Furniture Shop, da pagayam Jujo, Andong, Ruben, kentay busda ani Jerry Chulipa, ditanay ilay ti Alfonso Cavite.
Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kahit agyamang kamay, ti kanayon na panang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga Ania La Ketdin. Ania La Ketdin! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook no kastoy nga ano ti aglalay kan ag comment iti post. Anyan ti kasta lang manang. Nagalas. Nakaalalas. Anya nagalas. Anya kumati na alas iti itsura. Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan sando. Makikita kit lang arutin dito nagngisit na barukong mo nita. Di nakman kun kontraan si Kadan. Ikadnakman iti oras ko iti bagik. Bay anak tapno agrelax sakmet. Kit no nakarelax ka kanayon. Dito lag sil-sil pong tararamitan. Ag selfie, ag post, ag katawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laeng tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagit anak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Anya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay dagiti ibagbado na. Ha? Ay, Ay, masikura ng kardamang kitkita kong kwa na. Asawa amang kit Tata Ignacio. anya. Ipaasawam kit din kanyak di kabsat na. Akas na dako kwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa. Ti asawaag ni Gerlay. Asawa amang kitin tata. Parang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon ti ugali na radya kabsat na. Kita amat Dalawang tiyanak na. Awan mag. Sa tatawag na nagpanunaw. Ay, naku naman Tata Ignacio. Mangibabay nga rin takabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ay. Di ka mamati adagos ka iti makikita mi di social media. Sigurado ka ay akas ta tipod no nga itsura na dayta babae. Sigurado Rita. Napudaw. Napintas. May bagay ken kwa na nagiti aritos na. Among puldo, advance itanti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter laang dayta. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas na yung babae. Ag friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpag ko. Apa nakasagana kaya ang mga asawa no bilang. Super ready Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manok ko. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko na Rita. Mas dawa kamintin ka Ta sana sakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko ken ka. Ay, dadaol santi ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amot itang-tang abong. Mano nga oras yung manan ni Ponte Akasya manang. Dahil talang nagsil-silfit inaramit siya. Kasi nadakurkurang yung mga arakop iti Ponte kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano nagadun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na. No sakti si kamanang, mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kitaan yung mga dayta bagiyo Naksat iti darang ti inay. Day takudil yaw. Ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw. Ngam na iti ladawan yaw. Flawless taruba yaw. Ay na, mangibabain. Luk-luk ko nyo lang nagiti friends yun iti Facebook. Kumontra ka man ako na akon, Dan. Bye-bye anak ka de. Ay naman ang,
No di yung papintasan tila dawan nyo. Kasanaw numapukaw kayo. Mairupaan da kayo nga raw. Dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamot dita. Apay nga min amapukawak ngay. Ay, ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Saan ulit ito cellphone? Ti dumugan nyo dita. Ni, apayin manong. Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit ak nga ron iti dati abiyag. Ni, apayin manong. Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Plano nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnaam mo iti personal? Katagam mo kamin to ah. Buwisit ka iti kastoy. Inton ko, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idada na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ka. Katita, no kaano nga adu ti sagana. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita pati ng ayat. No sakti kinayat na. Di saan laang nga di restaurant tinagkasaran may. O, nya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gapot na naragsak iti sidong ti asawa na. Kitaak man ti babae nga ibagbagam. Dati man na nagpintas. Napudaw, saan ka na Daytoy? Unay kan manong? Ayan ti kabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apayin Irma. Ay na, jak mapagsusurot nga ro dagiti bagbagana. Makas asawa nga taa. Anya La Ketdin aya. Pag ko naamag. Kasano, nasakit tunay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mat no iti impakita na kanyak. Taplano na kanu nga arman. Iso siguro Jay Chabi a babae, a puro filter, amin na post na. Wan, iso. Na-inlove itiladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman, ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mo't dengdenggan na. Iso ako nak, magagaran siguro ang mga sawa. Anya La Ketdin aya. Ay na, nagaduman ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya. Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, baka paayat ti post na talaga no kastoy. Ay na manang. Maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga tanong makita da kay ti personal? Kas taunay nga to ti panakaklata. Kung makita da anangisit ka kaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan kano kanyak. Ay na manang. Kasi mo tayo tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Yung kita mamanang. Tamangan no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na mano. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapan ang dumdumog mo dita cellphone mo. Apay? Katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpay ngam ni Vice Presidente na ito kachachat ko Anya?
Kachat ko nga ron ni girlie. Amangan no, aguflain tumanan iton madamdama. No kasta, adan komunikasyon niyo iti dayjay a babae? Wan Irma, ay kanay lang nagpintas sa talaga. Ado, nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakken ka manong, di ka unay. Ang mga no agsangit-sangit kan tumanen, gapulaang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpot ni girlie. Iti dahil di akin napintas na. Maramid na pa nga ti aglukaw. Ay, basta manong, di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Mauda. Saan? Inunfollow. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Kanya, lugas na di mo makikita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababa yung lagi ti ipupos na. Anyan to ti ko na lagi ti makikita. Saan may abinagaan? Anyan. Ay, no makita mo lang kung matipos na. Abay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo tayo ti pagpakita na. Saan na kinarga ni ti kapsyon nga, ahaset. Anya? Why, isumod lagayan makas di tinagbanagan na. Kas naman ngamin manggargari ti lalaki ka nagitipos na. Ay, Jack amo na niya ti baka. Anya laki di na ya. Ng timayat nga ipusyo langan nagitilang kong anatang makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asika ti sarasaritaan nagiti tao itan manang. Ay ka talaga akas ta ti sikat, ah. Anya sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan na nakaskas daw no apay akasta tinagbambanagam. Kapo iti inaramid mo mutlaan nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamatag iti pupos sa manang. Kasalamatin ilakla ko yung deta kararway, di deta ngararamitan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti aglike ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya La Ketdin. Nagtipos ni girlie. Oh, ano tinag-comment? Talaga na pintas tinobya kanya. No comment. Kanya. Awisam nga rodan dito'y balay amanong. Tapno maam-am umimat, day taan nobya. Ay, kaya di oray pa'y agkasar kami inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardara sudos manong. Agkasar nga ibagbagam, kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka nun ni Manong ko inton bigat. Papananangay ka no? Mapan na ka nun sa baton Genobia na. Di agnagan ti girle. Uwin mana. Alaw na, barang makaasawa mo tan ni Poldo. Kunak nga rod kan kwa na, asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakitkita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapno saan manin alumdaang, tikabsat mo. Ano nyo dagita babasita pa manang? Kat isuot ko ah. Anya? Apay, dakas man anti panangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain day tan aramidon nyo. Ganun kaslapang ubing dita kawas yaw. Daytoy ti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukot. Ay na, amok ti uso itan manang.
Ngamno di yung bagay, pang-asyo mo ata di yung isusuot. Kasala kayo mauawanan iti tela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ano kaslapato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo ba ta? Jalaki di na yamarang. Unay matanti kastadan. Uray ka ano? Talaga adadaal ka iti aldaw ko. Ay na, pudno di bagbak manang. Isa pa nga asyumot Tatagiti anak yulatan ti into na rin yaw. Saan kat nga anya ladita? Irma, kita man ti pormak no mayat matlaang. Mabalin, Manong. Ay, kas nasaan ka matakumbinsido? Mayaten, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Dagiti lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni girlie. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy, katurayon. Yawid kunton, tagbalin nga ipag mo. Oh, Dan. Sa nino ka na, ti papanan ni Manang mo agarlay. Ay na, tsaka mo Anya, kat no kasta unay ti make up na. Ay na, maasara kiti dadya lang na. Mapan na ka nung arod sabtan, di tiksmit na. Ti kasurun ko, di na mo't imbagbaga di suot na. Mangipabain. Apay nga ta, akas dyan ni Manang Mau. Despirada nga ta, iti panang-panaw kitwana, nagiti nakarelasyon na. Ay na, tsaka mo. Kunak ngamin nga asawaam. Barang sikat imang pabalbalo yung kwana. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka? Basta agtipong kay latang Oho, pilitam nga raw, no jak kayat. Anya lakit din aya. Ne, apa yan nakasta ti jardin na ki eyeball, Manong? Buisit kit di dya babae. Ne, apa yan, Manong? Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudpudawak pa yung adayaw. Anya? Piki mo't gayam di kinapintas na. Kaslasaan nga iso dagiti aday tiladawan na no kitabi ti personang. Kun jak kayat ti ugali na. Presko lang unay ng agsasao. Imbaga akong daytaken ka, Manong. Madlaw mat nga bin ka dagiti ipopost na. Puro filter dagiti rupa na. Di na kami nga min denggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ko. Ay katanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, Manong. Ado ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din Tapno agkakwarta ka. Anya lakit din aya. Nya ngay manang. Ubaw matgayam ti panagayat day ja apoldo. Damo lang nagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko may. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay. Anya? Ay na manang, be realistic ngamin Ipakitam ti Puno ay tsuram. Tano talagang agayat ti may sa tao king ka. Ayatin na kalatang, oray niya tilangam. Nga oray nangisit ka. Ne, apay, masapul aya abaliksem dagita. Manang, naupay ken ka. Nga puta saan ka nagbalin anapudno ken kuana. Dakkel ang kamalim deta. Ha? Ay na manang,
Adal king kadaytan. Di yung amin unay timang filter kadag itiladawan nyo. Kitain nyo man. Iso tira sound tinakasakitan nyo ita. Ay, Ania La Ketdin na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ania La Ketdin. Agdigos ako man, ngam awan madgayam ti shampoo lakay. Ay katin ka na gumatang i-gistor ni Nana Piling, bareng nakalukat. Agdigusak matlaang inton madamdama. Ay, sapay nagbarat ti panawon apo managna ti ta kalsada. Numasadot ka akat inton malam kanto na mapan gumatang. No tay awan ton ti init na. Si kakit demat, makadigdigos ako niya. Ala akat yanos mon ati mapan gumatang. Inka man nga rod alaan ti wallet ko di kwarto. Tay nakgumatang iti shampoo. Ay, parikot ko nga rod dahito dandraf ko nana. Ha? Ado mo na shampoo, conditioner, kaskadaan niya, di ta nga inus-usar ko, ngam adalat ta. Inaldawak mo nga digos. Ay kastaak mo't iday. Ngam kaasi na. Naawan mo't itan. Nadalusan ti ulaw. Iso na laang ata. Inubanak mo't tan. Parikot ko talaga no, anya nga ta ti pangikat ko iti dandraf ko nana. Anya nga ron tigatangam asyampaw balasang kaw. Tayman pink a sunsilk nana. Kan keratin a gold with argan oil. Innam asa siya a sunsilk. Kan innamot lang asa siya a keratin. Ala, mabiit laang balasang kaw. Aywan gayam nana. Innaman pa asa siya a clear. Shampoo nilakay ko. Adto'y ti shampoo kan keratin mau. Adto'y matikler a shampoo nila kay mau. Balay 192 amin, ti bayad na. Nagbara ti panawan ng pumanagnakamot mare. Anya ngay day tayo matmaw. Ha? Eko ha? Shampoo day ti mare. Napan ko ginatang ija-store ni Nana Piling. Ay, kasta ka day. Wala, tapno makadigos ka matan. Kanay, makitkitak day ta dandraf mo. Ha? Ay, kwa. Wan nga rod mare. Parikot ko launay no kasano ang maikat. Amangan kit dimot no saan ka ngamin nga agdigdiga o si Suakasta. Si kakit demot mare. Saan mat akasta? Inaldawak mo nga agdigos ng talagang adalat ta. Oho, no inal daw ka nga agdigos, saan ka kumaamaadaan iti dandraf akasta. Ti kunam kit day, ingga nakalaang bugbugaw. Anya? Nagbara lang arudan ti panawan, ngam saan ka pa nga agdigos ma iti tinal daw. Anya lakit din. Ay. Nagturin mo tin na nga ayda. Anang ibagakan kay tikas ta, mare. Ay, wan nga rod mare. Dilawon na mo ti dandraf ko. Inaldawak mo ta talagang agdigos. Ngam adalat ta. Ti shampoo nga susaram day ta, mare. Ang mga nusano madakaalaan, iso ang kasta. Ay, impadas ko mat aminan, mare. Ngam awan lata. Ipadas mo nga ta di fresh nga aloe vera, mare. Mayat ka na ray jacket. Sigun ka rin nakapadas eh. Wan man, mare. Ipadas kong tuman wada pangalak iti aloe vera. Tapno saan man adilaw-dilawan ni Aida ti dandraf ko. Uy, nakababayin mat kan kwa na. Ay, salbagkit nila niya babae, ah. Kung didilaw ti dandraf mo, ngam saan naman na masolusyonan, tinagbangsit nga anglit na. Anya? Katuan man, nagbangsit ti kilikili na dadya babae. Ore kalkalpas na nagdigos, kat maangangot lata. Ore adayo pa lang, kat maangangot tayo. Sa bagay,
Saan lang as ka tinang kaibaga kanyak iti dayta, Mare? Adaw tinang ibagbaga kanyak, ngam nagululi yung makaklaang. Anya La Ketdin. Isuasa naman akong didilaw na dyan. Na magkapayata, agif effort ka. Tapno may kat mo reta dan draft mo. Ang ni ay dangay kuma, ha? Anya La Ketdin, kunak manen. Amo, saan nga digdigos day dyan nga ami? Isuakas dyan sana may ikat ti dandraf na. Anya ka din day ta nga ibagbagam si ka Aida. Pudnumat na na. Ay, si kakit di mat. Saan nala siguro akaalaan dagiti shampoo nga us-usa rin na. Isuakas jay. Oho, pabasulin nyo man ti shampoo. Tilaang saan na pa nagdigdigos ti makagapuna na. Anya La Ketdin. Anya, di naklatultuladan nga inaldawak nga agdigos. Nang runa itaan na pudot ti panawan. Kurang na lang mamindwak nga agdigos. Bigat kan malam. Nagado mga imbagabang. Anya La Ketdin. Di lagbain day dyan nga ami. Kundi papintas na rumuar. Nga madamot dandraf na. Nay, anya ka di man hindi itang ibagbaga Maida. Nalawag mat siguro tinangag mo anya. Anya kalakit din borsyo. Ti kunak, ni Ame, kundi papintas nga madamot dandraf na. Oho! Kaya, anya kumati parikot mo iti dayta. Awan mat kiti. Isu na lang ta kundi papintas nga rod. Anya? Saan nga digdigos day jay? Isu akas jay asan ama ikat ti dandraf na. Ti awanan bain? Saan naklatultuladan nga inaldawak nga agdigos? Dayta ti bagbakin ka ita. Naglaing kang agdilaw iti padamatao. Ngam dayta bukod mo abagi. Di mo mat ammo nga ro da masolusyonan. Anya kumamat ti solusyon ak iti bagik, borsyo. Ay napaw, pakawanan. Anya pa lang ngay nusan, anday ta nagbangsi nga anglit mo. Anya? Ni Ami, araramidin na ti amin. Tapno maigka ti dandraf na. Yung si kamay, ngaw-ngaw ka lang nga ngaw-ngaw, kasala kalapusa. Yung day tabukod mo anglit, nagbangsik, salbagi day. Kasla, at nakita ka mula ni Eloisa nga aloe vera iji arubayan da. Adda nga tangag paiso lakay. Padasa man ti mapanidya inton malam, bakit? Wan man, mapanak langan barang adda. Dumawat ak iti ure manula ang abulong. Dumawat ka mo ay ti mabali nga maimula, tapno adamot imulam. Ay wana, tapno sana ka naon adawat, agmulamot. Ala, inka dumawat barang iso ti solusyon na reta dandraf aparikot mo. Ay, sapay la ko mga lakay. Sapay la ko mataisun ti solusyon na. Nagpipintas mo ti buhay na taimot mong aloe vera, mare. Aywan mare, nagpipintas nga rod. Napan ko dinawat ijay ni ipag ko nga Eloisa. Ay, lain bagmanta, aloe vera amulan na, ha? Wan mare, nagdawat akmot din ay iti mulak. Tapno sa anak akanayon at dumawdawat. Ay, wala, mare. Ay, barang isumot ti solusyon tinabayag aparikot ko. Effective day tamare. Ado, tinakapatas amang ibagbaga. Isu at yung saram na shampoo. Wan mare, kat pagyamanak una iti panangirekomendang. Ay na, Mare. Awan matlat sirbi na dagita ado nga aloe vera nga imot mo no sagpaminsan kamot nga digos. Anya? Kurang ka lang iti digos. Iso nga dadandraf mo. Anya La Ketdin. Amom si Kaida, aglablabas ka mata na. Ar-aramidak ti amin tapno maikat ko mati dandraf ko. Ngamsi ka, dahil kaanglit mo, di ka mayaramidan iti solusyon tapno maikat ko ma. Anya? Naguyaw ka agsasaw?
Naimbag kumamot na nadalos ka unay. Tapno mo man niya. Uray ito'y adayuak pay lang. Maang-angot kon ti bangsit ti anglit mo. Nagbangsit? Ay, jak ma-spelling ti bangsit na kunak tumat. No, dahil ta kumamot pa nagdildilaw mo iti pada matao. Kat iso kuman ti oras mo nga garamid iti wagas tapno maikat mo dahil ta. Anya La Ketdin. Nay, kasla sa bali matan ti turong ti sarita namin. Ay, sumardan ka man si Kaida. Ang mga numatibab ka, di ka pwede pa nagsasao. Ha, salbag ka pa lang. Apay makaungot kay timbaga ni aming ka. Kadpudno may. Ne, siyak ti asawam, ngamday jay pailang a babae ti kanunungam. Ibagam laang, bursyo. Anya. Sana siyak ti kasta-kastam ah. Pudno mo timbaga na kin kasan aya. Ha? No day ta pa nagdildilaw mo kin ko ana. Kat iso kumamatin ti oras mo pa nagbiro. Iti pangikat mo itang lit mo. Nasayat ko ma. Tauray siya nga asawam. Diyak magustuhan ti payod mo. Bursyo. Nagpangsit kayo na. Siya ako ng asawam ti mangibagbaga. Di ka pa'y makagatang iti tawas no. Anya dita. Salbag de. Anya? Tawanan Sigurado akas taunay naguranakan ka na di nga ay dagap iti imbagam bakit. Ay, awan bibiyang ko lakay. Uray guraan nak ititong palbiag. Lakit di na ibagak ti kahit ko nga ibaga. Ha? Dilawan nan tumat nga may di dandraf ko. Ngam ti anglit na. San namot ang masolusyonan ako na. Ay, Ania La Ketdin nga minan na di apapay. Di lat agulimat na makita na. Masapula dilawan na pailang. Ay, maminsan pa'y masabat ko sumana o takitaan na. Malaksid iti anglit na. Ibagak pa'y Ketdin asaan na ang masolusyonan ti paklab nga agong na. Anya? Anya La Ketdin. Nauli yung makakmat. Ngamnukas kan ko na adilaw. Ay, tutupak Apay tulok ko ayamot asyaklatan ti dildilawan na. Oh, Oy, gusto lang natin nga imbagam kinkuha na mare. Aywan amare. Di mo pala inayon, ang malaksit iti ang lit na. Solusyonan naman kuma ati paklab nga agong na. Ibagak talaga dayta. Maminsan pa'y amasabat ko asumana umare. Ay, una yan niya ay daya. Baka pangariyat ang mabae. Ay pudno dayta. Ididamo asumana o. Binaybayak, takunak no agtal na. Ngam intultuloy namot ngamin. Ay pinagsasawa ko na. Gusto lang, mare. Maring agnakam, tiawanan bain. No agnakam pa'y ngam panagkunak saan Into lang nantikas day nga aramid na. Aguyaw itipada na atao. Ngam saan namot ang makita ti bagi na. Saan na lang ento lang. Isupay din ti dara, ngagliklikaw iti bagin na. Ti kinamanogayaw na, ngam nagpigsamot ti anglit na. Paklab pa iti agong na. Che! Anya? Gumatangak man iti tawas, nana. Nay, itaman pa, yan nalagip mo ti gumatang iti tawas, sika, ayda. Huwan nana. Nalagip na tapi nagaan ngamin ni Ami. Ha? Puno mo timbagak. Saan ka di ayda? Anya? Ang gusto lang na ita. Napanunot mo lang ti gumatak iti tawas. Tapno masolusyonan na ita kasla kanal. Wano na bang pangsit pa yung kanal ng anglit mo. Anya? No, dapat kumati mag-atang nga pang-repair iti agong. Gumatang ka kumamot kin tapno may simpam na ita paklab ng agong mo sa labag ka. Unay ka magtan nga agsasao si kabakla. Purno ti pagbagak sana ya. Ania La Ketdin. Aday ta,
No saan kumangamin aga po iti kinauyaw mau, saan ka kumamat amakangag iti kakastasaw. Nana, manyagay ita. Naglakadala nga ibaga keng kati kinabangsit ti ang late mau. Saan da na may baga iti nasaya at awagas, tas ika amis mau naglaing kamat nga guyaw. Ala, anusam ti sao ti tao ken ka, gaputa basol mo matlaang. Wen nana. Aklunak dayta. Aklunak ka nagbidduta. Nasayaat no kasta ay da. Ala, mabiit laang taykan ka ititawas. Uray saan mo abayadan? Ilibre kaun para ken ka. Ania La Ketdin. Bueno papagayam, ditan tinagkibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Ania La Ketdin. Agsinatan, Fredo. Di na man rabakan iti kasta kami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka nabrabakan? Ay, maapay ami. Amo, ba't mo ko saan ti panagahet ko ka? Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Ang apay. Kit mo ay ayatin ka unay-unay. Iso arod adi ka palubusan na mapan iti kinumpurmila dita. Kanayon ka pa kumustaan. Dahil tangarot, di ba kabagbag ka lang, Fredo? Anya, di mo kahit tigas dyan. Ay na, makapauma nga ron. Agasaman, tunggal ada pa na, masapul nga ibagak no sa dino, ken no asino, dagiti kakadwa. Masapul pa'y a minutos nga agap-date ken ka, with matching photo pa'y approve na. Kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie. Tapno ada may pakita ken ka aprueba na. Iso manipo dita, lipatan na kon Fredo. Tauray anya ti aramidam. Talaga adikan kaya. Hey, apay Fredo? Saan mo ta may drawing na tarupa? Paray, nasa gingarot rin na. Nakiwin naswas ka niya, ni bakit ko? Kasta ya pare. Huwag paray. Ay, amangan, wag na nang isukatan na kin ka, akano, wano foreigner. Anya, Uy, kit adayo ana tataer ngam si ka. ha? Ken adayo ana sing-singpet ngam si ka. Sige nga mo pare. Masaksakita na lang arudan ng karumpay lang mo. Mamam lang ko ma, pare. Nas lamapis, isikin mo. Nasakita talaga. Ay, pasensya ka na pare. Angam, ibagak kan katipod na. Anya po na pare. Nalabas kan tumat ngamin. As in, grabe. Ah, Ura sino kami na babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kasla awanon ti freedom na ken ka. Gaputa masapol amin nga aramiden na. Kat ipakada na ken ka. Saan kami nakasta, pare? Ikamot iti freedom na ngamin Ure nubyam di tao. Saan mo atanggal ti biyag na? Anya lakit din na ya. ha? Uwan pare, isa pagadalam na ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyerta no kay kayat ta, friend. Wen nga rod, friend. Saan akas la idi, masapul ipakadam amin kini Fredo. Ay, wen nga rod. Si kamot ngamin Trina, submissive ka unay kan kuana. Gapo nga rod tako nak no ay ayatan nak. Nga bisit magayam day tanga ayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Mayat ti mainlab, no itinasaya at atao, saan akas laki ni Fredo. Ay, sana bale. Tanakawala akon iti dayjay alalaki. Ay, buong nga talaga ti ulok dayjay at tao. Sana bali? Tinapatag. Naragsak ka itan, iti panagbiag mo.
maibaga, Julius? Agayata kami ni kay mo, Trina. Ne, kat, apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Riknak ayaman ti rikna ti gayam ko. Saan? Matlagayam. Apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Tapno tulungan na nga agaram kan kuana ah. Panlalakit dinaya. Nagsungit ka, Trina. Nusungit di ka nagpatpatulong kanya. Anya, sika talaga. Tulungan na ka din ah. Anya ngay ti maitulong ko. Amangan kit dino ni Trina ti tulungak amang busted ken ka. Nagkasangad. Seryoso ak iti ibagbagak. Pangasim ka din ah. Malawanan. Ngamsakbay ti amin. Bilinan ka nga umuna. Di mo paspasakitan ti gayam ko ah. Uy, ikarik na ita. Pare Fredo, nakita mo ka din ti post ni Ami? Kasano ang makita? No, in black na. Ay, saos. Talaga gayang may delete na ka ni ti biyag na. Huwag na ta. Kanyang arod na ito maramidak. Talaga kasta, ha? Kanyang arod nga eh. Awatek lata na. Una pare. Awan mo't lang ti maramida. Magaputa adan kaayan-ayat na. Ah, Talaga nga insukat na kan. anya. Isa panawin mo ten. Tap nagbirok ka ni ti sa balay. Anyan. Talaga gaya mga awanan tinamlamag. Sinubyan kami pa. Awanan na pare. Indilit na kangaroda ni ti biyag na. Isa di kan mang namnama. Talaga gaya mga sukat na kami. Ay, kat talaga akas talaang tibiyag, Fredo. Anya nga rod, kat adan na magpitik, iti pusok. Unay kan. Nakiayan ayat ka dagos. Di nagbut inuray ang makiliw-liwag iti sakit tinarik na. Kapiti pa nagsina ta. Adamat tanday taken ka. Apay nga min, di ka move on. Ay na, basta nga ron unay ti panagayat ko kayong ka. Iso na rigat ang may liw-liwag ti saam ngayon pa mo kanya. Apay nga min ang lakiwin naswas ka kanya. Oho, adula amin. Ay nami, numabalin na ko ma. Ituloy tatyan at Fredo, di nakman ring-ringan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanin apulos ti mariknak kan ka. As in, wala, no more. nagkasang-takas tayo. Makapasahir lagi ti balikas mahal. Kasano, kat di nakmat ngamin inggaan. Imbagak lang arudan nga awanan mariknak kan ka. Mami, please, give me one more chance. Di mo aya maaw-awatan ti ibagbagak. Anya lakit din aya. Manawan ka man langan. Kat pangaasim ha. Di na kon disturban. Pagtuto ko may tinakapigpig sa bahay. Uray malayo sa amin eh. Ape manan, pare Fredo. Tiyak kung kaya tagpiyag baray. Talaga at din akong kahit namin. Gusto nga uray aglayos dito lugar tayo gat may raman tayo. Ay, di ka mangiram-raman ah pare. No naumakan nga bibiyag. Agin enjoy kami pala. Anya, Iso mo. No dahil ta pa ng waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo. At da solusyon na rita. Mang panunot ka, iti da dumaawagas, tapno makalipat ka. Wal pare. Tano dahil ta akanahin ti pampanunutan. Ay awan ah. Kasi ka lang. anya nga ron nga itaraminag. Iso nga rod ako ngagpanunot ka. No kasapulan nga agabrod ka, aramidem. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kun makailiw-liwag ka pa iti sakit ang marikrinam. Paray, kasano nung makapagpanunot ni Ame kat makisinubyan kanyak. Di ka namang namnama kunak mat. Ngamin, at dan nobyo na kunak manan. Kat amang ano dandani pa yan ti kasarda. Anya? Sigurado ka di iti pangadang mo, Ami? Makiasawa kan? Wen isumat lang, matiturong na. Sa bagay.
Wen, Trina. Iso nga awanan ti babawi. Nakaikad nga kon. Sigurado, masakitan manon ni Fredo. Bayamon da Jack Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jack mat imbaga nga ibalod na tirik na itinapalabas. Sabagay, ngam sigurado, inton maamon na, adumanan a drama na. Ay kat talaga matakas dyan na dayja at tao. Limalakyan nga ado ti drama na iti biyag na. Uray bas ti tabanag. Pagbalinan na a big issue. Ania La Ketdin na ya. Oh, si kakadiday ta, Fredo. Huwag rin na. Siyak na ito eh. Ni Fredo ang nagwapo. Presko ti ahin ah. Siga maganda rin na. Di ka maangaw. Amo kung ti ugaling Fredo. Kat, kumusta ngay? Nasaya at matawad. Nasaya at ano kasta? Kat papanam ngay? Ipagpagnak na kiti papeles ko. Mag-apruda kami. Ay, wow! Tumayab ka gaya man, Fredo. Huwag man rin na. Barang patirik na kinaami ko tumayaban. Ay, Fredo. Waya-waya amon day tabagim itinapalabas. Gaputag kasaran da ami kini Julius. Anya, agkasardan. Wan, iso adar ayam pa iti kasarda, sakbay kang ag-flight. Anya, pagatindaran da kiti kasarda. Nagloko kan. Masaksak anak lang harudan. Karkarhumpay lang. Anya lagi din. Marks, talagang ay papati kong taga-abroad. Hindi pa lang amin nga bagbagak kan ka pare. Di nakmat dengdenggan. Talagang nag-abroad akong pare. Mangruna itantag kasarin dami kanday J. Julius. Oh, agkasarda gaya man talaga. Wala pare, hindi pa ilang Julius. Natatairak pa yung tiday J. Agam, natataer ni Julius para kanya ami. Pare, Ay, apostol pare, hindi ka nagsangit. Sana may bagay kan ka. sigawal pare. Binagaya na yung sinangit. Irurur ko lang ti sakit ni marikrik na kumay. Mala, irungaab mo nga rudan pare. Ang maudi ko manday ka pa nagsangit mo ah. Kasi ka lang, ibalot mo tirik na may tinapalabas. Talaga ana ba iti panahon niya ami? Adan anak mo. Wan nga rod, Trina. Katsi ka. Awan ka di pa iti plano, mamakiasawa? Awan pa nga rin tinakariknak, iti ayan. Anya? Amangan numabakatan kan abalasang. Kat anya nga rin nga iti maaramidak no kastaman bilang tigasat ko. Sa bagay matkit di ah. Gamay na, nagrigat yag may maysa, Trina. Basta. No anya tigasat ko di iso. Na aping agkatawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya? At dahil gaya mo anak mo, ami. Katuan na ah. Isungarod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Na ah. Ikaw ngamin. Insina na kidi. Luti na ko may insina, hindi. Data ko mati nagkatuluyan ita. Ang mga nuliman ta anak ta ko ma. Ay na, Fredo. Tawanan tinapalabas. Isu asar dengan nakman matan. Ay na. Mangirito ka man nga ro iti balasang kanyak. Awan matirito. Alam na ami. Di padam ko na singput. Awan nga rod. Apay, awan na pulos tayo maamu mabalasa ngayon. Apay sika. Awan ay ati am mo mababay. Ay good, ado ah. Ado madlagayam. Katapay nga rod apilitan na kamangireto kan ka. Mangkita ka mat iti balasang nga armam ah.
Gaputan na saysaya at lata no si kaamis mo ti mga mo iti galad ti babae nga arma. Asawa nga tan aday di Alfredo, iso akas taunay ti panang pilit na kan ka amangireto iti balasang? Ay, marurudak man iti dayja lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Katbayamon ah? Apay dayjay. Diyak gayam na lagi pa. Sika kumagayam ti inreto. Anya? Kiti sumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. What? Ayan na yun, ireto mo kanya kami. Ay na. Awan nga, Rodfredo. Adda, di mo lang amin kayat. Ay, adagayam iretok ken ka, Fredo. Ha? Nagpwesto kami? Wan, adagayam ni Antik Abalo. Mabalinday jayan. Ya. Wan, Fredo. Awan matan ni Angkan. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Kamat. Nagirito ka sa jibalo. Iso lang nga rod ti mabalin ko nga ireto. Di ka nagsapul iti sa bali. Anya? Wan, Fredo. Apay, di mo kayat. At dapat dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. At dan instant aputot mo. Uray di kan agrigat nga agiputot. What? Pare, lalabos mo ta diyang ami. Irit-rito na kintigan niya, kaya balo nga ikit na. Apay nga minapilitam ang mangirito. Awan nga ron ti mairito na kin ka. Oo na yan, di ka sa biyag. Apay, masiksikuran kan ngagmay maysa. Ngaron, tsak lang yung taon asawa na kada tayo nga gagayan. Ay, talaga kasta pare. Sa bagay, boring anya. Sapay dakkel di balay mo. Umayat kumamat no da asawa ken putot mo. Tapno adamad agnal nga lawangaw iti malamansyon na balay mo. Kunada nga ron nga awan serbi ti dakkel a balay. No awan mo't agtambli-tambling na ubeng. Pero karoon na pa yung lahat. Ay, ako mo namin ti irito yung kanyak. No kayat mo pare. Adda di kasinsin di bagat ko. Insina nila kayo na. Arig na mo ti single and available. Anya? Nagirito kayo. Hindi ko balasa nga. Tapno awan ti parekot. Ay, akon po naglaing na ita pare. Ang ti kayat ko asawan. Di ka agganat. Dumteng tulak pati babaya para ken ka. Pura kayam lang. Di ka kadi agapura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Ania La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.